Kako bolje razumeti neuralnu osnovu motivacije nego kroz dobre primere? Pa da vidimo kako moj mozak reaguje kada vidi neku lepu i privlačnu devojku. Sve počinje tako što se slika devojke projektuje sa mojih retina na primarni vizualni korteks. Iz te slike se dalje ventralnim tokom formira percepcija devojke i prosleđuje u više centre za kontrolu ponašanja. Jedan od centara je amigdala, koja brzo pridodaje emotivni značaj u očine devojke. Da li je privlačna, prijateljski nastrojena ili možda ujeda. Amigdala je u direktnoj vezi sa hipotalamusom, koji obaveštava ostatak tela da se pripremi za potencijalnu akciju. Ukoliko je devojka privlačna, prijateljski nastrojena i deluje kao da ne ujeda, amigdala zajedno sa hipotalamusom podstiču VTA, to jest ventrotegmentalni deo. A VTA je kao neka papučica za gas koja dopaminom stimuliše nucleus accumbens. Stimulisan nucleus accumbens daje stimulans i podršku višim centrima za pokretanje novog ponašanja, tačnije prefrontalnom korteksu. I upravo je kontrola ovog sistema nagrade osnova svakog motivisanog ponašanja. Na motivisanom PFC-u će se većati o tome kako reagovati i postupiti, da li prići, kako prići, da li je dobar trenutak i socijalni kontekst i naravno kako reagovati ako me odbije, a pa tek šta ako me ne odbije. I ukoliko su se delovi PFC-a složili da ju treba prići, osmislili kako i u kom trenutku, i ukoliko ima dovoljno motivacije, onda će bazalne ganglije dati zeleno svetlo motornom korteksu da me dogeguju do nje, bez saplitanja i izrazitih smotanosti. Nakon njene reakcije, kada shvatim da je prilaz bio najmanji problem, sada je zadatak PFC-a da uz regulaciju nižih centara ponašanja da sprovede ostatak opšte poznatog rituala za vođenje. U slučaju odbijanja, opet je na PFC-u da odluči koja će se priča sačuvati. Da li je neka pozitivna, na primjer, ne sviđa mi se dovoljno, možda je nisam u pravom trenutku uspopao, možda nije u toj fazi života, a i verovatno nismo kompatibilni, ali sve o svemu, svaka mi čast što si mi prišao i jedva čekam da priđem nekoj ponovo. Ili možda neka negativna priča tipa koja je ona pa mene da odbije. Cela poenta ovog primjera, hladnog socijalnog tuša, je, bez obzira odakle dolazi okidač motivacije, viši centri mogu imati izuzetno veliku top-down regulaciju nižih centara sistema regulacije ponašanja, kao što su amigdala, hipotalamus i sistema nagrade, naravno uz određeni trud.